Borpathar Police Station angkang Karbinglong Police atum arni wangson keton kila asai kipado bomahut ilinra gram pho a heroine pen hem konglong na pen kati warabang Raikom saikhi tumarideng kachingnang birta longpon birta kirdun long tengke vosik ni phai inkora troxiarni diopani constituency ke parlo National Highway thongkebrat sirkep Khakralangso naka checking along arni kangsam por phai pho por malom ihum hem konglong Hyundai car akilok I-20 registration number AS02034449 Dimapur Lahorijan pen kiwang bomaphan Raikom saikhi tum pen ponthi mimi theklongsi khangdun si litarli basai claim pondo laso hut hem konglong alo along pen home truck circuit package tin mimi drugs mate heroine long pondo lapen laso heroine lake kadokabe ilinra gram ho andu lapen Raikom saikhi tum pen kithan ponitengke Hithialong jorote kuti troxy sosean bak anam neji pusi phirangkia thingme ninje pong হয় আজি বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ আজি 18জন নাকা পইণ্টত এখন I-20 গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হয় সাসপেক্টেড কণ্ডিশ্যনত আহিছিলে তাৰ পৰা প্ৰায় 90 পেকেজ 90 সব কেছত আমাৰ সাসপেক্টেড হেৰোইন উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে আমাৰ টিমটোত যেটো আমাৰ ৰেগুলাৰ টিমত আছিল আমাৰ গোটেই নাকা পাৰ্টি আছিল তেওঁলোকে এটো প্ৰপাৰলি সাৰ্চ কৰে ইন প্ৰেজেন্স অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ 90 পেকেট সব কেছত আমাৰ সাসপেক্টেড হেৰোইন উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় weight was প্ৰায় 1 kilo 5 gram lapen birta kirib dunlong ahut anke hem konglong hem pu amen lapen arong amen lapen kona pensi kiwan vekmapu arni kangsam por pioneer ke poran ke borpathar Raikom saikhi tumpen karju patini sai claim pon bomahut Amir Hussein ahem hojai pusi chethan pon Bangso Sailong Borpathar OC SDPO Rustom Raj Brahma SP Sanjeev Saikhi lapen police staff tumpen pensi laso thidungasai pachun pondong Bukachan penanantirang Karbinglong nai